سورة السجدة آية تندر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجرنا علما. biye karisuye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro shaharu rajaba minye hijra sankalo wolon fulanna bisuinye watani fulanna miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani duru sankalo fulo bisuinye fana tani fulanna mbe dawda bugun masjid rajawa mbokono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا إلى آخر الآيات. يقول تعالى alakum masamin korota lendo innama yuminu bi ayatina ay innama yusaddiqu biha. alakum mugode bedda ne alaka ayawla alladhina ja dhukiru bihi qarru sujada. mugomunun nuyu hakili jigi alaka ayawla drobe bi kasujudu bi alay. Darasu temene sujudi kola ko munun kan ka fo nyufo parce que darasu temene nyeni aya tafsiri damina wakati demabo ay istama'u laha wa ata'uha qawlan wa fila. lanyine munyube alaka aya uba lame ubetu wa kofana ukakuma kaunu kakewalewula. وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. أو أبوتي على سبحان الله فنفو على سبحان الله فو ni ala katanuni de nu tigi ala katanuni utu yere bonya kabo ala batoma mana subhanallahi bihamdihi ubofo utu yere bonya ani itibaiha wal inqiyadi laha. utu yere bonya katugo ala ko ani kiu yere kolo alaye kutewa katugo aya uko anu ka kolo aya uye utu yere bonya oma kama yafaluhu aljahalatu min alkafarati alfajarati komi jahilu kafiru fajiru boke chogome ulute soka alaka aya ulame nuye aya ume fana ubu yere bonya kabo ayaw tugunirima ubu yero bonya ku yere kolo ayaw ye mu'minu toke
nulu ya alaka aya ume ubu lamede ube tugu kore utu yere bonya ka tugu ko utu yere bonya ku yere kolo alaka aya uye komi jahilu chogwani kafirun fajiru qala allah ta'ala alako masamin korta lendo aya wore kono innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin alako mogomunum bu yere bonya ka bonne alaka batoma soni ulu bedo jahannaba udogoyale soni ubedo jahannaba kuno dogoyale mogo yi yere bonya ka bo alaka ayawma ani alaka bato i dogoyale nde bedo jahannaba kuno yawmul qiyamah do summa qala ta'ala وكفى لكم مسامين كورتالندو تتجافى جنوبهم عن المداجي مؤمنون ولو أكروا مبو وقدلهما يعني ذلك قيام الليل وترك النوم والاتجاء على فرش الوتيات معنى أبيت جو سوفلالا كالنافلة كأبيت شنوغتوي ani kuda dila nyumanka dila nugulew ka dawka ube ulu toye ka wuli ka salli sufilala wa qala ba'du ulama huwa salatu bayna al-isa'ayn doni ke bawu doko ko ni nyede ka salli ke futuru ni safoche uba fode ma al-isa'ayn wa qila huwa intizaru salati li atamati doko ayi niye futuri shali sigira misiri kono be safo makono ko teta jafa junuban ni madaji abode ma melanyini sufen nafila bede bala anko sun nafila yata ni safo sallira fu kata fajiri kenechi akera sa ye safo salli a wakati de lawa akera sa ye safo ni futuri fara nyogon ka darura dore kama sufen nafila kone ya tani safo sallirade yaqulu ta'ala lako masamin koro talendo yad'una rabbahum khawfan wa tamaa ubutigi ala wole nu sira lembe alaka janga kata koro utamakilembe alaka sarala ay khawfa wa balaq iqabihi nu beshira alaka janga kata o balawu koro watama fi jejili sawabihi ani nube tamake alaka sarabala mu'minu muwahhidu batu chogo yeninde wori ato bunte mi ko majmu fatawa kuno ako qala badu salaf man abada allah bil hubbi wahdahu fa huwa jindihu wa man abadahu bi rajai wahdahu fa huwa murjiu ومن أبده بالخوف وحده فهو خارجي هاروري يعني خارجي ومن أبده بالحب والخوف ورجاء فهو مؤمن موحد ko salafu do ko buntemi abafu majmu fatawa kono konni mogo minye ala batoni alanya siranya doronde e jindirede ni mogo minya ala bato konne be sira alanye mba bato de ka siranye men nete ala bato pour akinsara eye jindiwe munye munafiqin sufi do ka bato chogo do ye kulu be ala bato dro nu sira lende be alaye me wuluta ala bato ko akusara we jindiwe wala ومن أبده برجاء وحده فهو مرجئ ni mogo minya ala bato konne fana be ala bato de ni njigi bala akan nemala me nette ala bato kon siralembe alaye eye murji'u fana ulu ko de ni ko la ilaha illallah rabbana kana barashika lati jande ijigi dala kan nemaka donc ni mogo minya ala bato de konne be ala bato de njigi dalembe aka saraka neta bato ni siralenta aka janga kata yere koro eye murjiyawde ومن أبده بالخوف وحده فهو هاروري ni mogo minya ala bato ni alanya siranya dronde fanaye nebe ala bato mala bato komba kanu mala bato kon jigi ba kan nemala
mais cheikhul islam bunteme bo o ke jindi wite man abada bil hubbi wahdahu fa huwa jindihu wa man abadahu bil hubbi wahdahu bil khawf bi rajai wahdahu fa huwa murji'u wa man abadahu bil khawf wahdahu fa huwa hariru jindihu do be de ke sufi we mais bunteme salafu min yafa ko jindihu yede munafiqin o yede ni ala kanu ala batoni sira doroy ni ala batoni kanu doroye murjiyaw de siray ulu ko koni ni e koni la ilaha illallah fo doroy jigida ala kan nema de kay kana sira la ka janga ka to kurala ti la jago murjiyaw de ka siray o o minni ala batoni siranya doronde ye nebe ala baton ta bato komba kanu nta bato kombe sira ka janga ka nta bato wa kon jigiba aka saraka neba bato de ni ala ya siranya doronde o ye haruru qawariju ka fana uluye wa alwaidu ayatul waidu uluye uludeta mana ode ya to ulu fana ko ni mugo sara junubu ka hari kabaira junubu ite bo jannaba kono be janere foi kasira ala nye ka bede toy hari kabaira junubu ni ya kay sara ka ibero jannaba kono qawariju ka bara de yowe mugo minni ala bato ni siranya dronde aya munun nana ka kankari daye ki baga aya munun nana bagabali kama harisa munun nana bagabali kama ni mugo minni ala bato ni ulu dronde ye ima ala bato ko iba kanu ima ala bato ko i jigi ba kanemala e fana ye haruri qawariju bagabagali aya une bagabali hadisa ulu fana ye baraken ulu dronde ka tobila iye qawariju yola haruri uyu dambi kata dugu de mbafula harura qawariju tum farala nyon ka dugu kono de uyu dambi kata dugu de ma nu bafo haruri wa man abadahu bil hubbi wal khawf wa raja wa razai fa huwa mu'minu muwahhid ni mo mi ala bato ya bato nya ala bato mbakanu ni ala baton jigi ba ka sarala fana ni ala baton siralem ba ka janga kata koro ede ye mu'mini tawhidi tigiye odi ato ala ko yed'una rabbahum khawfa wa tama e ma hari nabi mo ni ala yutana ko chokoti yed'una na arghaba wa rahaba do nyuma be ala bato de ni i kanunembe kata kan nema ma israelim ba ka janga kata ko fana koro ni e ala bato de ko na ya bato de dron jigi ba kan nema dron de israelim ta janga kata koro o yemruji ya barade en ni ala bato fana ko ne israelim be ne ala be ala bato kan ni ala kankari madanu la jaba munun fode ne hakilite aka sarayirela donc eye qawariju donc ibe ala bato de kakanu ibe ala bato de fana ki jigida kan nema ka ibe ala bato de fana ka sira aka janga kata koro mu'mini tawhidi tigi baray ninde wa mimma razaqnahum yunfiqun ala yu garjege minna uba ado fana nafaqati fayazma'una bayna fil qurbati lajimati wal mutaaddiyati ومقدم هؤلاء وسيدهم وفقرهم في الدنيا والآخرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ألا يقرجك منا وباب أدون نفقتي أبيكم النونو نينجو نيوما منو فلني يني ألا يوم أنكتو ويكو فلا دي فرانيونغا باتم من دو ويري كوني ألا تشي ويوكي bato min nafa be teme kata mogo worema uyo fana ke min ye sarakati koy kanyuma yanke taw ni mogo sugu munu fule ninye unyema ye jonye ani ewa jonye ukanyema ni mogo kanka wasona ni mogo be wasona ye jinya ani lagara chide ala ka chide sallallahu alaihi wasallam ni man kututingu nyema ye chide ndey ودياتو كما قال عبد الله ابن رواحة كما عبد الله ابن رواحة يافو تشغمي رضي الله عنه وفينا رسول الله يتلو كتابه
ako ala ka ciden bancela abe qur'ana kala ija an saqqa ma'rufu min as-subhi sati'u ni fajiri done na bangera akene cira bangera wakati mi abe qur'ana kala anye mana na be fajiri sallinani arana al-huda ba'da al-a'ma fa qulubuna bihi muqinatu aw ayekanda iranna fana an finyotelen kofe mana an kelen kofe an tumbe filila ayambo filila kankanda ewa an dusukun dankalanen do naye abe ko dogole fuwan dankalanen do naye annama qala fa qulubuna bihi muqinatu annama qala waqi'u awa an dusukun dankalanen do ko naye ko dogole fo abeke andu sukun dankalane no fanaye yabitu yujafi jambahu an firashihi abeshi mana su konona aba kere mabbo akadilanna ija istasqalati bil musrikina limadaju ni mushrikun ni shinogo giriyara ni mushriku ye wakati na lebe wuli kasalli mushriku shinogo wakati de alebe wuli kasalli sahidu ye munye nimbaitula Abdullah bun Rawahata ye ciden tanu ni su jolide aye ciden tanu ni su fenna filay ani ibn Mas'udi anni nabi sallallahu alaihi wasallam qala ajiban rabbuna min rajulan Abdullah ibn Mas'ud hadisan nana kabwa bolo hadisan min kakene ko antigi ala be kabako mogo fulala mana ma kutu fulanu sabatira mogo mununa ala boy kabako otikila kabako ala be kabako bima yelu bi jalalihi ala yereye mankutu munu sabata yerela cidenye mankutu munu sabata la ka kabako obe alala bima yelu bi jalalihi bila takifi wala tatile wala tamsili kabako chogo min kakani ala yere kam masayai a misaliya tese ka fo a keccegote fo ita fo ate fana ala be mankutu nay cogo min kakani ala ka musayai ala be kabako mogo fulala rajulun shara min watihi wal lifafihi min bayni ahlihi wa hibbihi ila salatihi ce mi ni awulila ce mi na awulila kabo aka dilanka ka wuli kabo aka birifini koro ka wuli kabo aka dembaya cela ana kanu baga kata sallima madu asabelen baw bulu minna hibbi wadongo katawde do ewa tabala hibbi hinyane hayyi hibbihi nya hadisa in kala hadisa kitabu worela ubakala hibbihi wa hibbihi akanu baga hayyi wa yaqatawi tabasa sebe chogola nusuka sebe chogola abe wuli kabo akadilanka walli fafihi ani aka ewa birifini min bayni ahlihi wa hibbihi ila salatihi kabo aka dembaya aka muso na kanu baga kabo oche ka wuli kata sallima fa yaqulu rabbuna ayya malaikati fa yaqulu rabbuna antigi ala bafo ayya malaikati abafun kammal kew unzuru ila abudi ayella jelike katakka jomma sara min firashihi atarbasura kabo akadilanka o wotihi ani akadilan min nugulendo dulanyuma o min bayni hibbihi wa ahlihi ila salatihi kabo akakkanu baga ana akadembayan ce kataka sallima dilan na kakkanu baga na akadembaya bora uluce kawuli kataka sallima ragabata fima indi ni akalunendo kata femma mimbe ne alafe sarali nema la wasafqata mimma indi ni asiralendo fana janga kata mimbe ne alafe warajulu ce fulanna ani ce qaja fi sabilillah aye jihadu ke alaka sirala masata ala masamin korutaleno fani hajamu tumamu ye jihadu ke kafiru shera umma fa alima ma alayhi min al-firari kafiru shere umma akle ka tonyogo mbolela
mais ale yere ya do junubu min be bolila ka boli kafirin ya junubu min bala ale bodo wa ma lahu fi urujui ani na sagira kana kafiru ma ku kele sara min bola ayo do faraja asagira kana kele keneka hatta uhuri qaddamahu ragabata fima indi fo aya ka jolibo ne akanuni do kata dema mani sarama min benne alafe ni nyece fulana wa safqata mimma indi ani nasira lendo la jaba kur min benne alafe fa yaqulu allah azza wa jalla lil malaikati ala ba fu masammin ka ba kurta lana ba fu malikawma unzuru ila abudi ay la jelike katin ka jomma araja raqabata fima indi asagina kana dokelela na jigibe fenna akanunen be fenna femmin benfe warahabata mimma indi ani na asiralen be fen koro min be na ala fe la jabala hatta uhuri qaddamahu fu ya jolibo ni nyece fula nay nin ce fula qiyama do ala yirebe kabako nununa min be wuli ka dilanka ka bo ikademba ya kerefe ka kanu baka kerefe ka wuli kan nafila ke alaye ni ikanunen do katala ka sarama ani sirallen wala ka janga kata koro lagara la yirebe kabako nin tigiba ce fulana min ye jihadu ke jihadu kafiru sheru ma fu bolila me ale yire yado junubu min bo bolila ayo do kasagi kana kafiru ma ku kele sara min bola sedu suya ayo do asagira kana fu ya faga nin ce fulala be kabako la sahidu ye munyenni hadisa fanala sufen nafila fasamantiya wani muazi ibn jabal karisa mina muazi ibn jabal ma alaka je kabama qala kuntum ma nabi sallallahu alaihi wasallam fi safari ko ale faralentum be ciden ka tama dola fasbahtu yawman qariba minhu ko dugu jera dondola dugu jera ale ka su ciden ma wana hanun nashiru o yasuru baki katama me ale be ciden kere ale ka su ciden ma tama to فقلت يا نبي الله أخبرني بأملي يدخلني الجنة ويباعدني من النار ko ale ko cidema nkibari ani bara doye bara min ninya ke abilla doar janna kono kimmabo janna batasmama qala ciden ko laqad salitani ajim a akoma ju ye femba nyinin kade yinyin ka fenna femmin ka boko sobe وإنه لا يشير على من يسره الله عليه من دو akan nogo mogo kan yala ya nogo ya mogo mine sino yemmin nyinin kate ni nye femba yede me akan nogo mogo mani ala ya nogo ya mogo minye ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa la tushriku bihi shay'a ewa alabato kana foy fara alaka ni mogo min ba fe kadu arjanna ko ne katti janna batta sumama ciden bena jogo munun fo moajwa parce que yere ko femba do de mais ala ba no ya mogoye aben no ya mogoye ni ala ya no ya mogominye awa ciden fule ka do detail itilo ma jode ifana ki jantula femba wudo de min kan no mogo man ni ala no ya mogominye folo ala bato kana fo farala ka tawhidi ka sabati bolo tawhidi kalite saba tawhidi rububiyya tawhidi uluhiyya tawhidi al-asma wa sifat shirku yiki yere kurosama shirkul akbaru shirkul asqar shirkul qafi fulanka fo yakum baba fulanka fo yapitini fulanka fo yadogole yiki yere kurosama alabatu kana fo faralaka ni nyekeleje fulanna utqimu salata ika sallina ta chokola bonkunna salli intede sallimi awruku anu rukunu beddafa wajibu beddafa ani alanya siranya min ka ko be sura kono be wakati kolosi hari ni yecce de be jama salli korosi ni darurate jamate salli ko fe salli na ta chokola fula sabana wa tuti jakata ika jakabo ni kan na fulu sera jakama sanyele manala ajate chogo nyumana ika jakabo ala ko akabo chogo mi ika di mugoma ala ko akadi mugomunuma ni nyemu jole nay sabana nanina wata sum ramadana ika sungalo su asun chogo nyumana duruna wata hujju albayta ika alaka so kere kata hijini ala yesekiye summa qala kofe
majuko ala summa qala o ko fe ciden ko muajuma ala adulluka ala abwabil khair ako yalan ka i kanda kata hera bonda umawa asawmu junnatu sunye tanganade nyada maden sunna sumbe do ewa ini ala soso ni nyokonche sumbe do ini jahannaba ni nyokonche sunye tanganade wa sadaqatun tutfi'u alqati'atan saragati bob fana beke sababu ye ka junubu faga ka bo moka junubu do be junubu la a junubu misewu ni few saragatu bo junubu faga ka bo ka ni itege kanyi ibe nyuma yake wa salatu rajul fi jawfi al-layl shahidu fulay ani mogo ka salli su konona la hera bonda do de do su konona ka wuli ka salli hera bonda udero awa ko abe ko de kono ko min ni mogo min ni ba fe kadwari janna kono ika kisi jannaba tasmama ikanka ko munun ke sufe na plabu kono har ni arkam fula de kan no mai ko ke ciden ko ne kala da tunyara kantani kelede suwosu abode salli meni har e masse oma ni mogo mi sera ko kewde kany meni e masse ka shoma har arkam fula ki kala dai ubi har wotiri safuni wotiri arkan saba o ki kala dai suwosu ka wuli ko salli don ke ko bebe jate sufe na filala summa khara o ko fe cidenya aya kala tatajafa junubuhum anil madaji ulude de nubu kerew mabbo ukadilawna hatta balaga fo na ashera jaja bima kanu yamaluna minye saraye uye bara munun ke ukasara de fuleni kombina aya in tafsir la ko fe summa qala o ko fe ciden ko ala ukhbiruka bi rasil amrin wa amudihi wa jirwati sanami aw akom waju nko kibariyawa ko nunun be nyema ye minye anu katiloma ye minye anu ka yoro korotale nko ofuyewa silamiya ka nunjuruna nyema ye minye ani silamiya ka piu ye minye ani silamiya ka yoro korotale fen korotale ye minye nko ofuyewa faqultu bala ya rasulallah majuko alaikum alaka ciro fonye wa qala rasul amr al islam ako ko imbe nyema ye islamia de folo adama den ka islamia ka do islamia la ko imbe bo de no fe folo wa amuduhu salatu ko im fana piye munye salle islamia piye do ye munye salle sallim wa jirwatu sanamihi al jihad fi sabilillah silamiya ka yoro korotale nye minye abe ewa jihadu sanamu ye munye nyame jungo nyame farikolo yoro juman korotale no katema beka jungo yoro ewa silamiya fana ewa aka sariya aka fe jogo korotale o ye jihadu yala kasirala summa qala o ko fe ciden ko muwajuma ala ukhbiruka bi maliki jalika kullihi aw akon nimbe mara lembe min bolon ko fiyewa bani mode bara isisa nin ko imbe mara be min bolo ko min be nin ko imbe mara nko fiyewa fa qultu ya nabiy allah fa qultu bala ya nabiy allah maju ko alaikum alaka nabiyuma o fonyete fa qaja bil lisanihi ciden nyande mina summa qala ko fe ciden ko kuffu alayka haja akon nimmina inne balimo nenye balaw yade inne mina fa qultu ya rasulullah majuko alayku ya laka cide wa inna lamu akhazuna bima natakallamu bihi ako cide yala ambe kuma munun fambe minanan ka kuma fota wiya fa qala ciden ko sakaltika ummuka ya muaju ako muaju ibba madden soro ciden tumben nin fate kuma bunna ne kuma jukudu arabu ka kuma udero akoy ma ibba madden soro wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim ako muaju har yala ala be hada madawum biri unye dauka tasuma kono
ube yala ala ben hadama dawum diri nun ka tasuma kono mun kama fo nun ne tige pente ni ya yala mugo birinye da ka jannaba tasuma kono ube ayi birin nun ka jannaba tasuma kono inne nye min tigere inne ndero basima donc hadama den kinne minade wodi ato ciiden ko man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqulu khayra aw liyasmutu akonni mugo min dalembe alala ni dollaba ni ibe ika hera kuma fo ni hera kuma ti bolo idade ikan lafiya bodela wodi ato ni betum be salafu salum bolo nu lu ko ni winde na makuka kuma ube kuma njate mina kosobe de folo nun kuma nafa bin kawa annafatin kawa junubu be kuma inawa junubu talawa nin kuma in laban bena ke munye hera do wa juguma do wa ube ni me de sege folo sane ka kuma kufa le ka haja inne mina wodi ato suila uyeci de nyin ka sula rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksar ma yudkhil an-nas an-nar fa qala li al-fam wal faraj wodi ato hadisa wala turmiji kono uyeci de nyin ka ko fenju man kacca ka hada madel laddo jahannaba tasuma kono akoy dani nyefela min kacca killa se jahannaba tasuma ma ciden koy da ani nyefela Ammar ibn Yasir ka hadisa nana ciden ko man kana lahu wajhani fi dunya kana lahu yawm al-qiyamati lisanani min nar Sheikh Abu Dawud li Albani ciden ko ni mo min nin nyeda pulatumbi ibolo nin jiya kono lagara ne jiya kono nyeda fula de tumbe ela yawm al-qiyamah do nem fula de bekila jahannaba tasuma nem fula de bekila yube la jabanu ye jiwo jahani ye munye mugo kele baga fula ube ewa mankambe mugo munu ni nyogonche ebena nimma iba nindungo fo katilo dungo fo ni wulida okoro ibeta nimfana maka nindungo fo katilo dungo fo iba ke katasuma menenu nyogonche doro ibena nimma ka kuma munu fo akoro ni wule okoro ibeta kuma munu fo nimfana koro anin nintate kelenye jiwo jiheni dode ninye ni mugo ka jogo ye ninde jiya kono la gara do alla be jahannaba tasuma nem fula de kila inne be yele makake komi sugo bude ni tasuma minen ne mbala e yere la nem fula jiwo jiheni yetuguni hadisa sarahu bagaw bolo ni e nana mugoma ina na fe ibe kuma min fo akoro ka tilo e wadungo fo kanin dungo fo ni bora akoro do ribeta akoro fo ibeta min fo akofe ani be min fo akoro kelente e fona de jiwo jiheni mugo min ni esigira mugo koribe min fo ay ani ni bora koribeta min fo akofe keleunte e togo de jiwo jiheni la gara do ala ben nem fula de kila jahannaba tasuma nem fula tasuma lama o de be kila jahannaba ko cide sallallahu alaihi wasallam ngotuma me sanna yele keranaye ako ale temena mugo doma kunne nkera sugo bude amenene ko ale ko ewa jibrila ma ko nene jongne akonni nyem mugo de munum be hadama do nga sugo du demi me yalla hadama de sugo du ni korofoli lude be la jaba ni chokola samba bi duru ulo bode ke la jaba la fono sani alaka kiru tige ode ato doni ke baw ko nemima fulade nemima eri kelembe minchinya dabali kala sankelen ta chinya nemima misiri yoronin kele abese ka tasuma do misiri la yoronin kele nemima bese ka tasuma do dugula balman nafa de benni hadisa la ko man ta hadisa yorola me an fula dolan ka jamana kono misiru kono man kam mimbe misiru kono bi balimo bebo kalama ni san kono sunna misiri minyere mankan kera kono adaw do datukura foyi tenim na fiqini nemi man nonu te misiri kono na fiquni nemi mar semba de bala ube alimami unu nyogonche
ube alimami nu ka salli wala law ni ñogonce ewa ube wajulu kelaw damani ñogonce ube alimami nu salli wala law ni musidi finance baganu jobaganu ñogonce na fagu debe nunu ngi ñogonce kam musiru beke balawu jamana ko sababu caman bala de min na fagi munu be musiru kono nu be korofoli ni neme yala wo sababu caman de be musiru nunu kam mankana nu ya do e misiri lo doro sunu tilebe don ka buke ka mi nye misiri finance e da ya jo yi kan na fule de dola e tilo tala be munun fo e nya tala be munun kya ki surgu ibi surgu hari mi ma misiri jo mi nye misiri finance nu ya do jo yoro do be la misiri la doro u be tani kuma sugu de fuye aya keta ya bota ya fote ore be ta fuye ewa caman fana be misiri kono be misiru jogu finance ala kama kote dusukun kala silende sino ni eye misiri jo ala de kama ni dusukun kala silendo ni ewa fe mogo nana ni nye karamoda ba tade fo ala kote ciden kote ni mogo senfunu nana yen nin keta yen nin fote ita fa yere bi koro ta ka huja jo nyogo nake aye mun fo ne ciate ebe misiri kono ikelen na kela ya nyana bo yibe no fonne munye ne inta jo ala de kama ne ka kuma be ne nawa ni eye misiri finance ala de kama afo aye ne chogola ke haw ye joyoro min ke misiri la ka joyoro kabu misiri la kosobe aw bay nyuma min ka ye joyoro min ka peut-être ni e kuma na fe donc avec ka kuma mina awa no tigi tara fana kuma fa ma ka kuma mina o fana far la juguga ko ma de ka joyoro do ay ama fitna wuri chogoya kwa male ka joyoro do ne nin joyoro imbe ka unye nin finance bani me ke ne nyana nin ne kuma na fa kanka ko bila da mabla ewa ne yere ta ko la tugunu fitina do fara la guma do ma fara misiru ka fitina nin ne me ya bala nafiya e nana salli misiru ko ke salli ba ni ko min be misiri kono ni e yere kodo ya amani uba aywa e kodo me amani atigi ba do kele na kele ayen ne si hake nyonyake awa min balma mogo ma dabila yomal kama don jahannaba tasuma nem fula be kilay ni munafiqiya ni nin ne me yalin korofoli ina sigin nin koroka kuma do fo ina ta sigin nin koroka kuma do fo ube ni mogo kele yere sigira koribe min fo ani ni bora koro ibe min fo kelente jahannaba ne tasuma fula de be kila ala kan ki sala kan tanga balmo ni do bora munafiqiya ni ne me yalin non na misiri kono do be bo fitina ina koy kemba de be bo fitina na iye jabana ka misiri je kususa sunna misiri ya beke balawe kata suma wuli yamfu wa wuli yamfu e pinni man kan wuli la dro fitina wuli la su utu kamere fu ulu yere ke dilali kala ufana fu ulu yere be bu yere ke dilali kala ufana misiri kono kasoro lu de tasuma do ala kan kisala kan tanga nemma ni dem balmu an kan new min an kan new korosi ci de yore fo muaji akon nimbe marabaga yinende inne mina ala kan kisala kan tanga wa qawlu ta'ala ni ala ko aya kono fala ta'lamu nafsu ma ughfiya lahum min qurrati ayun akon nin tado nin mugo munun fule kam mankutute nin shi tado ne ala ye nyasuma fem munun bila nonu nin todo kata aya laba فلا تعلم نفس ما أغفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ni si taro ni ala ye nyasuma fem munun bila nunu nye yomal kama do arjanna kono ni si to do o ye saraye o ye bara nyuma munun ke jiyan kono o ka bara nyuma o sara de fulen ni الآية أي فلا يعلم أحد أجمة ما أقفى الله لهم في الجنة من نعيم مقيم أو مغشيتارو نيشيتارو على يمين بلا نونو نيما من بلا نونو يرجعنا كنو نيشيتورو ولا جات ندامو فيهم التي لم يتلن على مثلها أحد دامو فيهم نمو مدلكو نغنى لما أغفوا آمالهم أغفى الله له من الصواب جاجا وفاقا تما من نمو من كتراني آية كنو تما من يو كبارا ودغو بسكون كلاسي كو كبارا ودغو ألا فنا يوست اوا سارا دغو يلا غرا سارا من نمو تالو
ala ye sara wa dogo ye lagara sara minnu ka baaraw be ɲɔgɔn ta fa inna li jaja min jinsil amal hadamaden ni ye baara kɛ diɲɛ kɔnɔ cogo min ka sara bɛ kɛ o cogo de la lagara qala al-hasan al-basri ko ako aqfa qawmu amalahum fa aqfa Allahu lahum ma lam tara ayun wa lam yaqtur ala qalbi basari al-hasan al-basri ko ako mugu yu ka baaraw dogo ala fana ye nema dogo ye yomali kama do arjanna kono nema min nyama delika ye dusukuma delika miri ala amiru ma delika tonni dusukunka hada maden dusukunka annabi hurairata radiyallahu anhu ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam karisa min abi hurairata malaka je kabama kabo cide malaka tanna kisiba qala allah ta'ala ako alako masamin korotale adaritum li ibadi salihin alako ne alaye fem bilanka jonyuma wunye la kharar janna kono ma la aynu ar'at wala udunu sam'at wala qatar ala qalbi basari alako ne alaka ni hadisul qudsi ade ne alaye sara bilanka jonyuma wunye arjanna kono kan nema bilunye arjanna kono nema min nyama delika ye abada kiloma delika me abada akamiru madelika toni hada maden dusun ka abada onema be alaka jonyuma ye arjanna kono qala abu hurairata ko ikhraw in shitum na ba fe kanni hadisul qudsi tiya tiga yado akonna kadawiye aya kala fala ta'lamu nafsu ma ughfiya lahum min qurrati ayun nin ta do ne alaye nyesuma pembile min bilanunu nyen sito do wan nabi hurairah radiyallahu anhu qala hammadu ahasibu anna nabi sallallahu alaihi wasallam karisan nabi hurairah malaka je ka bwama ako hammadu ko nyajigi abu hurairah ko alayya meci dema qala man yadkhulu li jannata yun'am wala yabu as la tabula shiyabuhu wala yufna sababuhu ko aburata ko ciden ko konni mugo min do naari janna kono ube nemade ite gele yasoro ika finu te koro ika fonnan kayate bada ibi ka fonnan kayade la ika finu te koro wani sahala bun saadi kadi samina sahala bun saadi ma radiyallahu anhu qala sahidatu min rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisa ko ale sereyara kafara ciden kan ewa shigi yoro dola wasafa fihi aljannata ciden yar janna man kutu fo shigi yoro la summa qala ko fe ciden ko fi akhir hadisihi aka kuma laba ka hadisan laba fiha ma la aynu ar'at wala udunu sam'at wala qatara ala qalbi basar ako ciden ko nema be arjanna kono nyama dele kulu ya bada tiloma dele kuma abada وكم نيرو مدلك توني هذا مدن بسكون كابدا ثم قرأ هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع والمغيرة بن شعبة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كارثة من المغيرة بن شعبة من نابع رسائل كرتا كتن نبي ومالك ترونا كسباك قال سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل كم موسى ياتي على نينك مسمى كرتا لنا ما أدنى أهل الجنة منزلة موسى كنت على أرجنا دونا أرجنا دين جماك أرجنا سوكا دو كتمبكا قال هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة تيدن كو على كو يتشهد على بنا دي نار جنة دوم بيت دو نار جنة على بنا فيقال له ادخل الجنة وبافو عليه فنما دوار جنة كنو فيقول أبافو أي ربي كيف أبافو انتقال النبي دوار جنة كنو تقولي وقد أغجى الناس مناجلهم وأغجوا أغجتهم مغو يونك إوا شو من الكبا من كان كدمي مبيي تامنا نبي دو كتايرو جماعولا فيقول الأبا فاي أترد أن يكون لك مثل ملك من ملك الدنيا الأبا فاي لا يبافوا dinya kam masake doni akam mara hakke min tumba bolo dinya onyo na kiye arjanna kono wa fa yaqulu raditu rabbi cimba funti gala hanje nanoye
فيقول لك ذلك ومثله 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 فقال في الخامسة أرضيت ربي ألا بافو دوار جنة كنو جيا مساكين كم مرا حكي أنيغنا بيه أرجنة كنو أنو أنيغنا وري أنو أنيغنا وري أنو أنيغنا وري سيا دورناي شيء كون جنة أكون تيغالا جنة ناي جنة نيني فيقول ألا بافو حاجة لك وأسرة أمثاله معه أيوة ألا بافو نمبيه أنا نيغنا تا نمبيه أرجنة كنو أنا نيغنا تا ولك ما استحيت نفسك ولجت عينك أو فين بي أرجنا كنو فين وفين كرين نية وبي أرجنا كنو يا فين وفين نيا داموية كنيا داموية أبي أرجنا كنو يا فيقول ردت ربي أبا فنتك لا يشونا قال ربي فآلاه منجلته قال ربي فآله منجلة قال أولئك الذين أيوة شيء بافو قال ربي بافو انتقي على ها ما فهموا ها قال ربي فآله منجلة قم وقت دي سيراني وقت ينسر درو ودو أن يهبلا نمان تراتا بوي ولا تلري رضي قال ربي فالاه منجلة أكون تجي على بو أرجنا دونا جونك أرجنا صوبا بسانفي قال أولئك الذين أرضتم بو أكو أيام مغودني على يا الله نيني خرسيت كرامته بيديا نيمونونكا بونيو تروني نيربولو فلاي نيمونونكا بونيا تروني بولو فلاي وقتمت عليها nye tampon kala falamu tara aynun nyama ye wala mutasma ujunu tiloma ame wala yaqtura la qalbi basari amatunni hadama den bisukunka qala umsidaquhum min kitabillahi azza wa jalla awa kiden ko ocinya tigiya obe alaka kitabu kono fala ta'lamu nafsu ma uqfiya lahum min qurrata ayuni nin taado ne alaye min de bunye nyasuma fenya ale aya do be sira kala inshallah tuma yo do ko anka continue ko aya inte sika dafo afule ka bi dirsu rebe taw subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سورة السجدة آية تندر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجرنا علما biye karisuye
hijiriya ba kelen ani kɛmɛ naani ani bi naani ani wɔɔrɔ shaharu rajaba min ye hijira san kalo 7 na bi su ye o 12 ye